malungil ako sa on miraro, kung dati kong mas biltunin, mertiyan. Program na Kausischakl. Ya, program na ko mamadiway kay Rogul. Program na Bekilsils, ngakaman ba nga sulit tigal terurubak. Uy, nag-ibo, nag-iwas, wala siya kampes, ang maledi. Mag-i-mitrail siya tayo, hindi masang. Al sungula mal piled up. 5 months behind the mga trial finish ay hindi so tagibom siya tayo may makumsang gugo ay sirgi dara what happened to him plan sirgi ahin body siya kudo siya odgon le diyan ko mo. Okay. Man sa le Yoel malungil sul murkaw Moses mention ra partner gidra kambes ke Soleil tara mal siya Aurelio Tora journalism ni Moses. Tapi nga kamo tigil el title ringiya Household Income and Expenditure Survey iti nga lulu sa article ringiya nga gidele kambes ra tiabelaw ra el alsils oy mang akiliwe so lang man blong ngarmo ngileng wala hotel mo sa iganan berbelaw maral mo gil. Hindi tiyagi dili Household Income and Expenditure Survey a purpose ringiya trial lo mesmo singara nga disparity trigel other belal or now those mas trigel el maraw mal telanga percentage tir lo do dal control asel belaw compare trigel ko tel ngara ngela ang aridang dirgan man mayak ter ang aridang el madig struggle ra at tilaw those. Hindi report palo sa belaw mal lungila disparity income regid le alitin nga tora last year kami rubak 2024 Gini coefficient belaw le 0.34 points compared ra 10 years ago le 0.49 mla improve by 0.15 points belgula akum da sa ulang langilas suspected masasira algo kangas minimum wage last year, 2024, le effecta ay di sila udo del trigger other orior government ma private sector am lo earn ba ulam le improve. El alrage ma understanding is sira October 1 ililutel mas mafadala. Makumdaswe Gini coefficient trigidra 2025 am lalmutil mga bongil. The as of last year Gini coefficient trigida madyo sisigida ma Australia. Kam imagine Australian mackerel blue ngadar marar mabul hindi cell disparity cell difference ra longolir amal diwabelaw. Mang akum daswe kabirubak economy gid amral bongil man say edel afford the improve minimum wage or other belaw. Magidele take compare tir as compare del vertical counterpart gidra Micronesia ma Oceania basis sa gidele Gini coefficient asuma blua 1.0 Gini coefficient ringi same mal kloa inequality ringi bilgula maral mabula kumnaswa wa blura wa huriping marwa Bangladesh ma even wa India langat sige del category. As kumang zero, Gini coefficient, magula blua mal lidita nga income rarakot maraw, income rarakot mabulan Diyos isiw. Dise, kami rumah kata po sige makamunist. Oy, hindi ka sabiela adel toktang, let's say brain surgeon or heart surgeon, edil sisiwa ududel ng imigel adel masiba dobu. Other words saying zero Gini coefficient hindi kalungil. Hindi na dahil misteri adak sel incentive tiril improve income level tir. Ngungil ay sel mergid. Kumdaswa another 10 years kadamut lomes hindi as long as economy gid expand tagid le Gini coefficient tamral mongil mang guktiya ka ada gukmal mabul. Di tal issue kami rubage ora mal klubogol di aro led mararap kula railo langit taw do dir karingi
Pois. Oo. Hindi ka tilo ulit ang mga tol, wala ko itaw doon. Aling itaw doon. Ito bora, ang akam na rayap 1 month ago, adala 75 a minimum wage certit. Hindi ka imol other gisal ngarap kulara lo ni taw doon. Aruba ka akpas pa ruba kang hada CEO tet smile makruba kang daka mos pe ride ang mali smile dia ka kiret yo asi. Healthy. Oo, healthy. Mang akumdas wek mi ruba ka part tiagi dele el a complaint gi adra blua number 1 agi na start lo saktar adra nga ka school mo se bomdu ngara budget. Kunya budget ter kami. Belawak tim nga let's say bibita ma adam tutul el budget taw dudir esel increase taw dudir mitir increase sa spending ra omili marom ma omili lama mandi si siwa in the product. Hindi mo gusto sa kalrap line. Deta to ra ba udaw druguk ngara extracurricular activity dakal الفترة budget. And number 2, akong das gira del amo o mesa mauri rigidik mas how is Palau compared mora counterpart rigid. Kung das sige datara issue. Mang di base ra our ado bara world stage tiale mitsungil blue ad rangi. Avelawa tara ngila are order ngir as far as Gini coefficient. Nakamal di ngartiang ek mas gira del let's give credit to those who made this happen. Masing ngungila isela administration na surangal as of this year. Ma-record ng ngara el arak based sa last year's Gini coefficient. Tamang, let's just give them credit. Hopefully, tamamuduol somehow mawasay gagidil benefit ra economics mamuto continue trickle down more tigil malngar yung nila angaridang. Sige dia message na asil tiang ako actual isen mamsala kan bes mlatavdira news. Ewa mamsala miru ba. Kamo yang miru ba. Mana ko ra. Kadang ara subject terangkal. Oh, global kulto ko. Dia ka cloud tutelera sil daswa si menguangarak langararat. Gayu ke darong ngarap mangariulat. Sil do mesek muangarang. Ul mungkura raro ko mulkondi kayu ke de ngoy kito sigit mo Australia ngar usisi. Sil bora Australia mo mesak langaran maraw marmagul. En mal mel lo sisiu. E ungilak la klangaratir. E ungila ba ablu. Si mergiden mamasarmo dra al disiar adlo ng tao do ma ikal sumud ko namo ki kadeperni. Akamalu ay sa kare kan mo masail buhay al disira ko dal mal masarong kurang len hindi ka di putok ako dal mo tong itaw do directly gid mo blab mo putok ako itaw do mo ba direct blab mo putok ka ta mga direct ang 4 or 5 ka maldi Apo ko ngelo si ka ada makmomoti diga tal gulungoy to ikaw mamasa mo wai se magi pura po kaso eso ay kan oy mo der na mabuto ka ngungi lang aso ka buto ka ta ding gwa timla ka kaso eso ay ar mga ramong ko kiti maklula ila ka na maklula de bay maungil kiti ko ti mosi ka selwas magas edel moria enough to that mo ka mo aktivos wa so da si sel gunda so kan mo ko ma Dia kung nasa kami rubakan, pero there is room for improvement. Mahal ka kloa, our role din kami del. Tigal olbil ma-present na girel din ka continue and root. Lang do aran relo siga, awngil te alal mergid mang magis le. Tigal ni utsul adam handa kal filit ay gagdalo. Selm retirees silway nga. Hindi ka karos ra, ra karam na may momela. Ay galo do te kalibis ka kal sila kot retire. Adi na kalboro ra imolsen di se logi muklukul din. Nakauto-to ka ra adar olbi na log se lebul ke tra pesenkyo ito tungi. Madi se ke logi mukluk ra last na tru ra. Ya uspe bra abdo da mal. Ya ara la klal ra ablima mara blungur ra kama maro kulto kam la goli akmed 3-4 der tial. Retirement ter kama mara dengi malma makama digal diaksal badang liya restaurant man night club mga rama amora party ling
You just cannot afford it. Nga ka umaral, wasi mo ito kaudaw dali kumesera. Nga ka nga continuing resolution, YC. Di ka kan marula budget. Yan ang government, tamo na ako, path ma, ano mo na kuha, ano mo sa iwan. Tangar sel ko, ito kaudaw dali part, di ka salger at tiyal budget. Makumara kasi mo ito kaudaw. Ay issue kasi, bolbiyo sa madami yung girila, rokulat. YC mo ko rin ilan. Hindi ka nilibekla Aureor, government. Mari nga private sector, matedo, marababadaw, ano mo, other benefits sila ulit sa supplemented, raklang artin, amagit. Kailangan mo umagit, hindi ka, dalila ka, ududem. Isen over, egal stoang, especially isen Aureor. Egal ko, tulmo tetraul ka, lakal. Egal ko, tulmo tetraul, klaro, isen over, mga 11 o'clock. Abento. Isen bentol, lumaringi, Aktirang luwasi nga kaya kanil sirse kang mga randi. Diyan ay ako tulyaso ebeo tultoil dorur ngi kdomur. Ti ora maran mil to ak marara kalimel bento ang mara bi mo koli. Edil ka kaudaw del mora adraser sa madila kaudaw del mora. Ako ta sabi nga most important. Hindi ka question na sabi la to kaudaw ni. Ti kita conference mara ang government mela rogi na mara ti abrul adar rogi. Lepo ta kaudaw. At tiniga, one more comment tiagi del. Ako mesra news rakwa masaiban. Nga Trump nam odori some days dira ka budget ra Blue Ram Rigel. Blasto ba although del mora food stamp ay dok SNAP. Supplemental Nutrition Rental Program. Blasto. Nga 59% ra trigal immigrants ma minorities magalagi dele far-flung states ram rigel la depende ra food stamp ma SNAP. Nga alabura sa ibal makwa maklo. Exactly. Lagi da Leon Guerrero governor mle ma ador $10 million atara account lo tungira tara account lo elmo rala ticket tigel adlen namo dia maraklir. A point ulo ko nit mo sige adre belawa mil founding fathers samle smart. Hindi mo nakadepend ra food stamp. I see. Ok mo kada nga regembel stop at Trump kada na madrakal. All time gikta nga ra continue budget. Amerika na dia ka budget ringi. Di kada matingis. Tara kudos to those founding fathers mo say lagi mo la food stamp. Lawak sa other book til nga sirar mabul ma wadal kuk tigi da ma government tigi da. Amerika lagi lo ler bulate brikido asen. Gida di black. Kudos to the founding fathers. Siya ay kaya man tol blil ofen mergi de kada Kotowar. At taram le ko tanarwa bulta so ase dirgi del mga dirgi dro makarkit. Wise. Kada adi do mi siringin ela nga ulmak mulway siya. At ito mergi da adi kalo makarreo ra egal sirs. Tedextel marakanis. Tedextel ududin abtogma. Blol mulgo nga ngirma o madro akong kores. Nga kada ra talboil, ahora truil telay. Oise. El alsils. El alsils. Akara ngora ay tela ra talsils le talboil. Le ududem omigitem bora adrawlering. Official expense. Amot maging 8,000. Ya retirees 500. Sige na disparity ra. Arum na mo uod Mardir Gaurior. Ako mo tuptokon mo wala dir mo which is okay. Og tibo mula traveling mo diak morael. Hindi siya na marura government tigil man. Hindi ka discount on omgo madia ngara ka. Hindi siya haraw tax mo siya haraw ka ratana mo. Pas elang kung basa moral to ma other olbila mal gora o mes tigil issue ran wad ma retirees ngara fixed income. Silbo de maklol adel nga 50, 60, 70 gida namo sa tulo malarakta. Namo girel po se will retiree namo wodla agirel klo insurance silbo mo suk. Le diwa Medicaid ma Medicare amrigel. Amrigel asumuga mlamo old age ma retiree ngaria Medicare ma Medicaid take care gawlen sige sel tara part ra klangar gawl malos pe ang will medical service. Mga kumesit tiyale system regiden di equal to everybody, which is not fair mura retirees.
A retiree siguro should allow more. Sumuka mo na Taiwan, they should have at least $50,000, $60,000. Oo. E binitigan mo ka rin agad, titir ko rin siya, patangir. You know? Tunggira, Ginaginitin ko malang. giram suka enjoy lang ka mukrong alab. Ilata na malklaw to trail puto ng liyo kasi. Ali trigel musuga SS. Adi nga ral 200 raman del murang ra 900. Kasi, tapos na 500. Oy, 500. To cortira di aklo suga ay gagi del pension. Ela sen mo musuga pension en mukme nga na 2,000 por modo kay kanila. Hindi na hindi retiree siya nga niya mali. Nakakarousing. Why sim ela problem ela nga tigig daw direct na drong lelawlaw. Aul miseral rule tiagi de la pension na 1998 takman ni testify was ay kan dia al gire lo da dia wil do da. Ma elang ko to mal to ka rule adre el alin tuna tumle retire edim na kalsis para pension. Mal abur ela alisten 900 1,000 na manda dia kasbel liga also mong other biil especially trigan na mo old age namo gida adjust selo do in my opinion aktom da su ay kapay to dosa da mongin kita selo da ikati mo ay amrikel then ya ela ay mo rahani sa rakwam ay gel sel bolo da kaya ay gel teligar pension ngi akmet nga 2,000 Kita agen kita lam das ngim. Aktir ko das so tial minimum wage. Hindi ko das mi kom ngayon dia sa anti semi fore. Naringa kan 30 hotel enaka amna school memo no road clear. Dito lang minimum wage time. Dude kam le 60 cents na 1 hour. Itirigale sil kaslo kon masang mal kitan gurti. Suga nga 44 cents. Mora 50 cents aknol en da ablol serti el mol gimar strike osbre ay kalin hindi ka sick liberty manual liberty ma adiya ka sel sumo to molungol laad hindi molungol le ka lugo mang gimle fight ringin mol mong mas adire kal pakya maul mak bulo serti to gimar strike adire lolangas minimum wage serti ma agil benefit tir ma sick leave manual leave Igen mo no sabe el stat ng mas magmal mo milan ko lo bisingil fat ala sen hour la mang agire dem mol mringi eleng paldi ke gre el mor segi se lo un multidil ngara 46,000 na family of 4 family of 4 masum mo family of 2 guk la ngara 25,000 I see mang unda su segi da gire mo mesengi study ringi adjust ringi problem ay kaldo rule. Adi ka mosu. Adi puro mo sa 10% mora at akalmente 3 times. Ya private sector amagra. I see. Wala merikil la ungil marala economy ringi leng rogulo ura a fit ra minimum wage ra atlo rior maarala ablay maarala alu maarala cost of living pasku maka oriol disinta relem and same for the lim ma apartment terkau ma insurance terkau ma kalem ma even extra mura saving account terkau digi de lang lopsided teleng mal ngario even fadala still ma ngario ma cost of egal consumer gid ma pras mananga almut tangar bara mara California letel costra kita matakak lang o letel costra energy lo la egal ngara dalal bay makumda sula maybe lang ra $8 morata $10 sa minimum wage lang. Idire ko kay mo kasi sumukok para household 4, 2, 1 and ang mo ulmong. Bagyan ko katap sa government trigid ba na mo maraw. Let's say kita el silsa a report o ay sige sa government trigid mal to go. May si. Gidar adra blul diwa hutsul gidel. Lo mara klale makaran makara. O sisbi ako del milyon o kadel milyon. El mora government la ka tax. 26 million. 26 kami sa. Kukral dia government di mo hara 20. Adjuster ngil mera leng. Kada bula dia kal simit afford. Yana dolong urari ida sibil afford mo dia ka dura dolong let. Dia ka omsu. Dia ka omsu. Ako mes tele nari na delis bertirgale. Betoko ko meredra Pacific Darbela. Atum tingnan news itum no groundbreaker humanitarian warehouse.
Makora o mesin niya, si Uludong man ada meron sa losot at tukor bela, toy tira ka. Kau meeting mo motaran di rule imol to. Ina kita tiyan mo mereka sande mo kutulo rin sa presidente. Uludong mang mereder bela ul syuha mana rubul bela melabak. Oo, siya. Uludong rubul bela uludong mereder tiro si kami agi regel fire kami amal batir. Lindia ka awat tiya kita meeting. Ada ikan Bruna Pacific rogo ya, amo ta temin me mo kundi. Ada do sigi a middle ground. Ito ora se o tol gugire witness na groundbreaking. Beto manala manangel was omsu am lewat tiagit. Ma next 6 months it expect ra result tel to. Wori nga taril busula bro bela. En bokil giril se. E subdi dem kita ukul wori nga madel ngara mga target. It's otherwise kal dula more with cross mga semi-singra system. Akto sektor ang ikil sige kita. At so kuma president tamla mora public. Yo ay sig wasar claim milsa dul dingi. Kada kal giril di miur nga ba minister tinamo ko to. Siya o ay sig wase sel tial bulu. Ako to aradri. Rato ra udo. Dia kal to aklangar kita wila aklangar kita. Kau tu pun ada subjek terkau masih mal interesting subjek. So, sige. Dah we know lah siyang ulit sa buluan. I see. Kumla, bring up, til ay gidel. El tukor til wandara, silva biera ra claim na malten mora. Ambassador Asiamal girela, tegi del tukor o mangedem. Ma PMS ma eska gil tukor questions. El asel monda el president ma minister a state ultim dia ase. Diagal girel di malten mora kabel Asiamal. Ambassador siapal ngarbela om tira kalmita siapal misil si lombro lo di gumda se elang adia kal tira kalungil mas mokla ulda so bela ul wase ali kita odol bulu air are adlongel bela ma atara bulu o yakara amredel ibdul marklay mun kita mengel sugung komo ambassador siapal ikama amo urgia imala emperor gaya trula belu ma obra mo ambassador mo English ma bibira belu oya ka queen malu banking ditriga ya te belu ma kumda sela sigidal adirga atial no advisor tirgal lobul belam no advisor president al amla rulia president el momdasu wase atuang al mer belau oyakni digang ang rula distinction tulula complement sel complement of the day lengka ko sel mon mera se kan ko probably leng yamon hindi tirigal terurubak tirigal bugol tirigayat wa man segi da tirigal formalize muturok el adim lagal lo sisa akar tirigal bugol maral mero lab obvious was siya teletail malak al muodel bulu waisi di barbalang bulu bes bulu o ikang ada waisi Ulo mong gusel moral na bluna de ngaria head of state, ma head of government. Lagi del momrokor olbia ko bulaw ma president ma dal mo doktor Klitia. Ligum kumel mo ra sila harwa por president marwa ko na sel bol. Ikan sel bol mugal ngera amo ambassador eta aruba ka kasi. Mga ka omdas wala all these years itirgam ngel wasi tirga ruba ka. Lagi the formalizing ilwas eh. Bil ambassador matang Brussels o me como so isbel mo aksyu kami ma aruba kam. Da ko ngel was ka ngaraw siyam kasi di nga kamlo masaru ko president ti almondara ngalo level Mr. State ko pa nombre ko ting to ko aruba kam. Hindi ako ngel was ka luwid ekmil ko resta omdas mo. Kami yang Dia ngaka akmal di mo sil tingin ara Argentina. It takes two to tango. Oo. As kung diri ka bolo confirm sin tanga protocol mo outside, they bol tatigingir. Malaka president telbong ay dikyo nga dating amilo banggel. Oo. Lang bomro na president magita minister lo mangita chosr ngileng. Basta tangok nargel may. Oo. Ngiril adu oral tal todo ka blirir Ingiril tatigingiril maral boratara obli. Di ka lang, matagal was
Al sukum ka mo ngayaw, bereta tarawlo mo ngayaw, mo masawar ba lang. Dak sa buk timol di meludo sumo sa di hutsul at iba nakapanor ako. I see. And all these years ako mdas wase tirga matengay tia establish el protocol ra government. Sir Aul Selboria ambassador to ruba kamo ako mdas wase matengay lo se seikit tirga yatwangal. Gal head of government of Madrid. Alubang amal awana itiang. Yeah, that's the most important thing I did giredel el Morsey international stage dia kalta tingedelen mo embarrass ra president. Or it could also embarrass ra chief. Klobak. Leng dimla kalta tingire o eral top del mora international stage maula ako misra Minister of Foreign Affairs Minister of State rather madly upset lang. Mal upset hindi. So it's an issue that needs to be settled soon. Malaka din pitringi. Kasi ulma, kumara sa ulma na siya bala. Autoridad Madrid, you know. Tingam na ulit nila, doon sa ito din mo doon. Tiyang ko ra, pabiling nila, rubula, balo. Oo. Ultul, tabi siya bala umara system. Malmara system. Kasi kami ko lang momtera, kami ko lang momtera to. E kita nga record lobter kita, lol mereka senkyon, kami ko momtera tingum tera 8% o mga to ko. You know, kita nga history. Alakal bol the United, ikda bagay ulti crossover. Oh, I see. Nga kami President Trascura, Vicente for a while, her parents. Mapadre, track club siya mo doon kam na siya. So kung mga lagay mga waif, malu ba kausensya, sa ifangal ka school. Beware, kag ka if teacher. Ledim lang mo Kasi also kung kalngal ka, ako nga if sa, kakadala if sensei. Leng ka nga elem, mirurong ka mo, hindi ka nga elem, mirurong ka mo, Bisera, top set, babi, ako sa Presidente Alguien Abarir. Something must be wrong. That is connected in mga pulbe. Yung girel, siya ultimate oitrong in top of the seal. Kadam na ramayang alcohol, mirat top of the seal, ila ka nga ako tar other way lang. Di ka tell mirura idalis ba, kada rira insulting el mora, government tergida rogi, lang mo mura niya sulangan. Hindi regal, rubukul bela, ay gal margol time hindi ka katal misteril dang okli at kukul tirak ra Palawan version. You know, hindi ka katal dako Paul Caldebel twice il gistri at TV. Paul Caldebel lang do amad rabo tira ditike makati ang magti aro kul belaw. El am mura claro sin hindi ko din hindi mo do dir claim mo do am vera. Mbakara tel bulo mo wil bulo o mata do aro kul bulo wa siya mamad lang okli. Lawrence kumbi mak atutak mle interview ra atara candidate mo governor Alan Marbo. Yung kamla all his life will ngora youth controller ito kan room tara yun. It all begins at home. So mga lagi mamla drugs either kita room ringi kita kalil awan na yung marbibira students sport socially awan na ay garo kamot makamang ang ginila asurang alam President Marstaff ni Raul Mokaldibra said, where did we go wrong? Leti atara ako trumil to ti additional na igal to daw del losig. Di mo nakalungo na mo. Tel to mo ya. Do tinak karning wasit ti atara klo daw do to eh. Alam mo ay gal question ng harsel pabilingin na rubul bela. Amle kita surang answer raw ila mo do ka siya man. Ya siya man o ka diya kan click mo. Maligil gilto ko makaras man. Kada makaras maringin ra. Ako remember many years ago Sir Loboy sa lagi dile Ron Reagan. Mandor ospital dibu sa Vice President mang Alexander Haga dimla dimlenging mo microphone ko say siya mo siya to nga kabarero. Kasi based on the Constitution nga kya President Olek Gedim na resign, dimlo diya ka. Dimlo dibus. We don't want a republic, why say? Na magyada, tiga nga mo tarang lirik mo say. Tapos sida, the bora gagidal outsider. Hindi ang agiril mo, ma. Aro po belaw, ma. Bin ma president. O klik tiya. Tiya sel malak. Kung dasungi, magkaras mingil tuolik. Ako na di umbes ay gil role la protocol asil waisil kaysa sira albora
Vice President Chin el Bora Taiwan. El bonga atrás sinam tiko komesingila. Lui gra siram to takliya hari Rin borigal leda a delegation e alu benga. Ako se ay gida ihil. Diak mai say. Ay, say. Di nga rin malungil solusyon. Mal di giril di mo. Oy. E mo tatigigil. Oy. Yabon mo na osmre asimre mo kautok-tok this time sumaklik. Abi na mo lo pri na kamal lamo matak lang ra enough witness belaw mol pri. Ikita ulo mesringira Yung on part part. Oy. Semal migil dia sa del morgiri. El altama de boring am na abuna le ngari social media ma. Aro kulto ko imsil tal do problem adro gira mo versi kadam na pri. Ya klabul kul subject. Ako mesra atokora ang kaswakal din mutul mura atokora pala tixile ko mesra. Abdul orora dimlikul mo katota da sa nilingi. Akti o mesra article runner mo ka binor order tamna utilize egal media. Wala ko na koltal gisa ka campaign dia kamal negative part ka campaign ti. Kalada mala sa rabil singil oltob diri, kalada mala sa rabil singil oltob diri. Mablu order adong okle labang alwasi which of this canoe agibong master. Kung saya ako mara si adra belaw rogo ya. Ilar adra ang arar damlong. Amlong niya debate tir. Ito daw adim lang albong, mate daw amlong. Hindi kasi amlong iya sing kyo plasing. Ito ko na wala uran masil sa kandida sirtil, di lang kalubara lo siya nga kaswakan mo eh. Endawon mo. O ba di silsi, o gumiyak yun di silsi ako pangiler mo. Todrafil lo siya nga bowits. Manggona swak logel wasi. Abala tik sa mela umlam kasak. Nadari walam loksong sa candidate tir. Remember? Tadim leuran mon moksong sa candidate tir. Ila ko mesra news alam ka rin adrang SR, au right in. Oh, I see. Maria ako na puspak lo siya, kage ka rin buhay. Isen chikar kita amne ngara President Salih's era. I see. Selta mga kakare ngalge ka rokoy. Matrangel lagi. Misal lo sa niya ngalge ka luwas nga ka makaran. Yung ka almost yung ngalge ka close alang ka makuha matrangel lagi mo kloro nga med troy may rak. I see. Hindi na ka masanura siya. How did you do it? Hindi ako tim ka rin buhay. Isumariyan at tiyan bulu mamain na ako oriol gila na wagi. Kasi kung may silira ka karam na driften mo too much. Depende na are outsiders. Outside voters by Maria de Belaw rogo ya waisen mo rogoy. Tumlakot maklitrire mo ra. Akwam Marmora Saival. Dito ka na ako mesing dito ka na secure hindi ka kalharatak sa makal affect rak lang tira ka better nothing. Abala tik sara outside amla take over abala tik sa Belaw le. Abala tik sa Belaw muy rawasi. Kam o atir to ko do mo sa din telam le kam. Ari question dia ka adel. Dia ka aurel or omso. Basta miser gid. Ako malo maro si tingal Maria de Belaw alta ma miser gid ra. Adalong ulit. Luwas yung bakara. Ador rusto tiyan lulul mo atira ko yung adarngi. Nabala tiksam lang mo. Reminder kita Moses. Ang irmang. Abala tiksam kita tokora blit. Di relationship ka umar friends ka umar adrablim. Is Emil Bocals. Ako ang nasa siya ka tumakaraan niya. Adamelan mo til kursi del mora. Yang kamle enjoy sil tension ra. Abala tik sila ngaramo. Tangaram. Akri member liberal ma progressive ka domur. Tirigal lomtekal el paril ngara post. Silome mon mo kadala magirawan. Ani said, you know, betumol mo siya. Am siya ngaro. Se tra witness ri. Right there, ito tigil ang 6 mertiano kaya 7 o'clock. Ito mo to tigil ang rubakan nga ngayon, ang ngulme mang mo singkyo, ito marakalelem sa ngulme mga mura, yung ngulun mo merek, ito tigil mo ko. See the tension na. Lang, magmutra lang,
ang kagit ng elgot tul adra news video ko. Kasi ang predict na secure oro. Waisi. Ya na dia kalsal ada do gira sen kyo ko tu tiro ko sa trire. Yo kasi dia nga ge olek. Waisi. Siya first question. Siya first question. Ako na di wol mo ni sele kam ko all to the student. Tingita du sege nga ka. Kita student tra history akman morot kisel tingela Aristotle the most famous philosopher of Greece. Masi the highest level ra do ma debate at tora politics. Mas India. Oo. Like masi le politics sa kada debate el mon sel namo dia ka ngod to do south. Seguido da sua mo uwa kada sperni. Which is the democracy. Gida ko mes gida sira gotel mo republic. Nga kamler belara 85 nga kamle. Amarwa abenasa ko mamle adra. Compact. Oo, ultra ortial compact. Magimle adra media. Akmal filter energy. Aratial bulu adba restaurant matmasada yes mano ma. El mon mong esegid el mo kadam republic after 7 referendum. Egora jol dangaleng el mon el angar ada ko na mo dia ka energy tir. Makbase gumnas tiang adi trend ra humanity. Selbe sa umotchar raw. Ego dio speringi. Hari apa lim. Ego val speedo milil ultra lim ngarat tabel milil. Emo mo after work hak na mo sigar mo tiagu kami ekar otobay or something. Agumdas sa politics amleya egora mle punching bagar gid mle umotchar gid. El al wana all these years and atoram regelen we have watered down. Ngora na moral masils. Musika. Musika. Molmutra asenet na magora man makasabi tir. I mean something is going on. Ngarilo, wa madrangele, dia katuo. Oh, Dia di kung tasura siya ul makadam siga. Dia kita ngilo toba ra do makalleri. Beraya na maro para lalo. Kina amle sel tamra sila na magkakarel wa maklungil tigal jumur trabalatics. Hindi makaklase kung narwela. Marami. Kita amle strive bam aramlit. El amlit adi dito din maarar. Waisi. Kadang-kadang used. Baka luwak lang kita el mel. Ang trabalatics hindi ka chance it kasi to siya. Kaya kita ralo to bay. Tapi kasi kukti mas rin mo bakal rin mga otrulem. But interesting case ngararte. Last week Exactly. Ito sa mo kildim trigel ko siya amor olbil. Makol mo ngal stroll mo alo makol mo kasi dia kar other tiay. Hindi mo kasal adam di talo olegra jana incumbent temlong. El resto incumbent dia kalabong. For a seats ra jera rumurtra at large. 3 basal candidate plus a trigal incumbent. Mengania oil imol dimla dia ka murbur moringi multrok la tartira mo. Ya kildel gingal out of 5 seats ra Hamlet. Aba hindi di ngan oppose. Bako sitia mal interesting ya murte mo ka banora dimla kal even bother register. You know kumda so se bako kumda so ngilen ngari olegal an oppose mo alap. Uang ang tel Asira oo ekukti dolo ngalam ngaligal opo ra Mike ginairik gong mo kala ko hadi kala abalatics masois makmungkang ako din morimon mo le dekar ad dingil tar ela Eruba ka na blu. eruba makwasin malngod lesel kukto mesra waya blur oreor en alia last election a rirul telmora at large at 26 5 seats ela at 10 5 seats 1 seat for additional. interesting makos ya agora 4 seats out of 12 seats are mutemora olbil Hamlet 4 year unopposed. It has never happened. Makolom na so sitya domestical kuk ngar olbira gula wal wat kuk masaigel el kuk adu melibaygal holda hearing mitra tablu blum sya tablu idine kuk tigal kuk adu tigal administration ba presidenta kuk ti
mutua vela selameng uktimir tua mora mora press conference di melubun embrala ikaron mo aku iskek embrala mnar mi tiya ka burter ke kamal di masar ko tiya interesting le ko mesra Amerika lang mabril hat ya makmal mo bla karon ko why sige isem kyorong ka en change ro otowal kadumong masra beses siya ate au marabli mamoringa besel kanari achikar kambo change siya believer tiya kita ngani kal tigikan maklok ate ara ako pera mo balungil busul manik sa uklumota Kasi dia ka marlin interesting ko lamo matangal was tara interesting senkyo alia next Tuesday senkyo oreur ya dusten senkyo ang rar ya 2 weeks from then senkyo esal magkamodong oklom das luasi ay gal mga karamus state ay gal magarabar read senkyo al sila talbuil del state ako ay gandi kal kiswel mot maka kita aktum das ngileng bekel senkyo aktiol di ungil trato golos moda kay gal senkyo state di motal silis hindi ka di mo mestel albangarangi aktum das was dia kita latest ada election commission na was moda ka senkyo ay gal hamlet di mo senkyo abara mayo ya amal abare ay gal bol rurtringim eli kukto ay gal dia ngalmut moria senkyo ay gal hamlet in the state government ta momru ay gal basyon gutmok musel moria senkyo mengkura awil tato ko kumir ada order mo model was giswil de senkyo hamlet and then the ul mong say blame game ang ara continuing resolution kasi hindi ka ba siya terkamam lagi ang ara continuing mong sige din mo ko ni ako tulule katamal maraw marmar dalita o may simulak rabula at ngara meeting kita di tial senkyo gid item na kursi to tuli drabli de mo atarahang ya blur ora marin ringi das em jakal sebe ela kadide tlo takaw oy simul literal das em campaign sa tama senkyo makadi maral kita ala kan di kita maral ngora mal awana service hindi tira marred tira bay na bro sile kita marred ka metri kita tira bay na marred kita kabu po Hindi kung daswe same topic masingaram gora na masaygra adra blur tora politics. I think also historically kada trial convincer candidate mo siya oversay make sure mga ri omreli. Exactly. Hindi siya time kada mal secure adra mo end up ng wadi ka result ringi. Basta ngakakmal le pusra adra kal mo dia ka result leng agum nasung sige dal amok ko sa anxiety adra blue o leng at the end of the day as kum to adam mase hindi ka baguk mal campaign to adak bakuk ti depend adra blue can amo na make it there's no such thing as agenda it plays less of an issue personality ang ako global guru campaign at Palau are you friendly cute popular and then you win. Di tiagin sel ko tulungan siring al tukol gina politics sa Palau al sils el ngar al kaysa ngayon. Ali ka panor ngayon at ka voltar na ngar office el atolis ri. Mara la signature ito ay sa ngal was namo sa ibang masain mo madak may kan namo enough so liga inga ka namo sisilo sendi al adio gi madrengel senkyo. Maling gal sukum suilo tabdira next month. Giran mo special election na January. El mo senkyo raat, giran ko mo primary election no tira July. Giran ko mo general election. Hindi misang senkyo. Oo, makwasin. Tiya nga kadamla border na ping nga sel ngarba para ridiculous. Mo dia ka ngel wasi. Gidin tiya ay tulud malam set hindi ko gut mo kay to ko involve over Maria at retelen. Kailangan ni omsu bali liya. Amadi last tigil subject. Ngari omso liya special prosecutor. Aka bangir mangam nari. 80% kita adra blue o maral wasar bread kita corrupt. 80%, just imagine that. 80% share adra lom terbe laura e kongres may ano ambal corrupt. Alas tuiga akwa babier adra accountability siyang rakwil makmora conference. Summit forum floring ka makambes ma o tekla kambes na makto klores ito mo surbera adra belaul tiya malungil lan luasi
tangara accountable, marangara ako ra soril accountable. Itirgal dia kal accountable adan olbira kalula. Rab au desura adra bulu. Tirgal dia kalom das wato loru tedi ol kaya ngari. Tiang umsublar li. Oy, accountability. Australian university marang gerbela umangaran meru ni makno magunes. Algún me wasay. Itiran adra albira kalula mal. Desura adra bulung. Was borsel tingala special prosecutor. Tiyak mal dia kal accountable mora. Ya enser sel tingala special prosecutor ambal waigal mo ko. Al sugo mangkal adam la mora kongres lo tar kamam. Mangmusukura o kahit telara tarrak. Mabola ka na lalo uda katamaran multibei mga uriwan mora. Selo lalo urin was tirka aleko tirkam mga lalo urin mestrir magikok sa ingirata. Tiadi corrupt society when it comes to that. Mangkal adra standa mangkal was tirka di adra am tati onle lang ka to bukod. Hindi mula ba biya rogir nga ame mong sa ingirata tiam lang mak kung klaklo ng tangke mo mga takla. Ngaramo ka mo kolis ra adal murula ng tokol merkaw. You know, so it's just a major corruption ra blur belaw. Idiak audit to tirak legal ko complain ra. I see. Mong ina ka mo still mo ko ring target ang atatang aramong dia ka tutak rin tutak rin ko mangil tatang mang malo ta. Mangil ta somebody yung malo ta klugya ol berkita. That's just about tell why para say take the issue about corruption maigang akmal lo mesa history amerigeral al migrate from the east coast mora west coast sel back in the 1800s sel tomastira at tabir mar ada kay durtel mong tekmal wase the people moved to the west before the law came. Why say? Matirigang among tukor tira kawa des a sheriff as lila mayor. A mayor laong Ismail a judge. Matirigang di mo control mo town. Why see. Oh, blurir. Oy. Lender ngarang. Everybody all work on corruption basis mang. Ako mes kadar belaw sige tara issue git nga inherent problem rigid. We are a small island nation digaw at. Alubad ka sa LA. On top of that, culture gid akmase bolong mes ra klolat. Maadam lay ni te mla corrupt akmase di bolong mes ringi mabakmiu mlakam bigir ngi. Akmase gid adar belawa merko gid ra o melang mes. Nga ra malamal. Le malamal will set you free. Melang mes adyak. By group sa nga mo dami. Sing why send ya. Yan ang kadam Arcel. Lightning Arcel kita makatapon mo ragi naman. First mo na. I see. Di Axel mal klo news klo eyes selwa siya surang lam la adingil el loluti alo ben madli ol tutaklel ol tutakra alilani ra island times el wasetril siya di alamral news ra sira au era senkyo legal eyes el tilo ra finance el babira tax lo seng tilo de lo sel gombalira surang lensan sa income ringila segi del raka 2023 mlengara 70 million ya taxable haradi edel dat magdangel telael nung segi da awayan le uleng motutak la leilani ma asen newspaper kir sing multibdi awaya ala kalmaral ais malum kitel ais mortir mundia budngelo se kemel amoden di ngara media adin mo siya kandir ro mal mring nga kamal lakmal masama dala ni rin kotel mring sa ngara media mo tutak especially mo tutak rata na politics ramal maraul at mga ngara umred ra kloba gedire maguk siomay ngi o ang legal murtra politics ma tutak was tutak la also ra dal adra raguk tukora business mal mring toy itiagi do fani hindi mletir el withdraw university al tutak la mang lemblakatak lo sa igel poloak ni tianga ngarian la meltir adra news el toba toy el muklo tutel to especially to tax atau governmental kang gester aklangar gid
Mral gira del mo es el mut mutiana elang ni mo gira del mut lo mes es el la tax o 1000 gram ya shoba egal mo close shobai aku kegre hara tax ringi ta trablu isera lon sisakra tirgal el brutiala ikmi amatangai ngakata di ulum to ko ngile kwase aigel to lo sendim la tirgal podungil matangli mende kas ko ngeringi tiang ge mo ngil matangli ito rim rigit ko ngeringi elagi tialo o na mo kabu o so se mo tutak la atra news mo dire to adal banget o adal news dire mo patak tel belusa gal kiret tel tax mo tutak ra tirgal ngarba bal adal kablement ma so ay ngrada take gal kiret ya Hindi nga ka umda suruwa siyang. Siyang kontrole tialblay mang partra Palau Media Council. Mong kadamle matangel wasi ka dia ka udaw dani lulior. For example kita tede ya Valentina temedel. Kugtel mo sir tialblay tat mega sa udaw drak mongorang. Wakadum na mudra udaw del imol aldabel. Burses rakmal marawla. Isin dango yasimbo en Arcel time el presidente Marma, a former presidente in-laws, sige na tulong nila politics. Makmal simbara maraw, silos ng abu. Thank kada karkarila di kalom das luwais. Aktil ka sa mga kalungat, talgibra, kalomra na kaluyuti na karkarila. Dahil sumakarkarila, morsen mo, lakul watigil mera California, sa tamataman lang. Dahil maraw lata, Diyos ng obidros, Koraman mo wila rangu kora karagri smell so clear. Island Times. Hindi natin mo matanggal kasi Island Time Tiabelaw, Wave Radio, Matial Blay, Ngarian Larablilyo, yung mas arabil singire, Mr. Jackson. Yung makalil merap kulap, tul arabil pelilukla, yung top dato national tier. Le ay sa maklab al gultoy. Hindi na kasi alam sa natin melaw ko na hiti ako to club ko mergit. Hindi ako matakot mo tingin yun git tan mo matagay was. Akar kanila mo sa akar kita so mo kadmal ko man to koy. Ukta ka dito oy da to hindi. Kani tingin dito sa ko mal tuloy da. Diyan. Bolo koy kan kiran tan mal ko beral to koy. Di ako malsuko mga ariya to the news luwid mal di ako lamram. Ikot mo correct ni. Ana da news mal open was di gimlo mistake. Sili di gimlo mistake publish ni. Kama dire kam lamu tutak. Mariano Carlos Arala tutak kamamara. Mle publish a report governor lo tutak rin. Oh, ikaw ko dire kan ngara ka rin. Ako ti report al dilur kakalwase. Hanggang ngila o kail telay ludodra. Abuhay lo ara pang accounter ni. Ngo tutak la kama tutak la governor ara asonsoro le ruba ka chief asonsoro ara gidir ko ba ngi ako hindi ko nagigirel to hindi ako ti myself hindi ko bader ragaw Tita this week nga ka diak gida member na media di diak member na council makti o tibi pinanakal diak favor any one of them so analysis sa katiagid they both won asurang siniram lewin malilanyam lewin. And I'll tell you why. Asurang sir al-sura lelani, gadal kablur rupak, parang lagi radal makabulong. They knew they have no chance of winning. Di sel adas kumang natumala isem, ngire mertal o bugisem, try to defend yourself. At turam rigel and shot in front of the bow. Sel medial et mura territory raw intal ubungya kalol maramadal mong ubu, warner ngi pasali kanat mura territory kamam. Kung nasa surang na dinilisek, masih akti shoot kami mo aware, masih am hanapi, and amo na tara imora dubla bura matala adiliw tal kaspadakla. Hindi, at the end of the day, and akmadek mo say got to bring the winra media have the information. Mang dim laway sa igidel mo ako na mamup sa rogoy, ito withdraw. Mang alelani win, masurang na win on a strategic basis. Exactly. To me, asurang a strategic player. O nagtatama na senkyo. As kung mandim lang relate ka na tama senkyo,
I'm telling you, tirigel follower surround junior akmase. Come on, man. Stand up and fight. Why is As kumang dililugay gang ang olotik mo sing kaya kal fighter. So again, til terung am lewin. Lewin na media leng surang junior madamalam nek mase information lola ba as edel verify. It agalo ora sa das edel lo bula ka lola ba number. Dik mase ka hal di Kora mo upse mo dia ka sa senior. Oo, edi kora di set pasat tao eso lang edi withdraw edi shake hand do best ring do sigra. Ese nombre ka thank you. So they both won. They both won. Danger. Imong audial la imong kanu. Imo ba kanila, imo ba aircon. Alam la kara bulul mo ng seo ng kal ngara kanu. Hindi or mang mo dia ka ilang time ra. Badim la kadapsa nga ang agidele Ilela niya moral support. Irew daw na tarato. Sel moral support. Siya ko tuklap. Kamu dia kan iwala club say. Asya magara mo defender nga. Oo, ya. Ara ang merigel to ko. Sila. Gira del nga ko man sing gira la orang clear. Jury, dia kal jury. Orang clear tirigel tangay gal kay sirgi del mong giti ten grand jury. Oh, grand jury mga ring ya. Oo. Dia kal sila adel di mo ulit to clear. Gina to review rin mas itian sa men mo na public. Away ka adral la di mo tutukla ka man Jackson isuk-suk tamam magi mamasang do siga adral la ar kam. Ingat tiya gid lo gor ngin ka. Ngwa ulangal mo lo kawadar ngi gid tangoy. Ya uli le de ay amar. Ya, selbon merek. Ito ka uto daw si mara adral la ar ngi. Lila nim na usruak may lerura ka na. May guru si mara ngin. Dia ka oy. Mara adral la ar ngi durin borre man bang sangar gid. Como sa watra po goro ise la. Ela Maria mal major issue nga niya atro mal gora. Hindi kita mo dia katangaran di kita tuloy itong batoy mer gid. Tial undesirable alien. At mal buto kan adal nga niya partner sa tir. Mak ako lagi ra kali ka di at one kan dito mo ka benor oros. Tirgelo hotel em namo undesirable alien. Makara. Yang nga list order mo mga private si tilang makara doon ng tir. Kabel mento mga ng sir ng kaladam la rulya ka dali building area gal hotel gukti kasi dali ka ko daw longal kami do route hotel ay real operation ay ga spend money leng OLL dangara ako may sira at red rooster at 15% occupancy sel YLL di ka man ngara sel mo rin ka conference na kabel mento marang bori Pagos pera lang, ngara, o gimel da sa tela ngara klel. Sid manir ka mo mas elbol. Klang matre ka mali materiya o pala ang matre. Bagarada clear aradal. Ta responsible. Adra ka man materiya aside from third process. Third process field reform mo o investor mo ra if I think if ang clear magata. Ay ga rogol process sa government police report marogol. I get nga yung is that it or nga riyan mo til higher ups lembo to ka other reluctant ra plan sa tir ma partnership tir detial Chinese amla mo blanket was ya Chinese illegal people same gidawal ko rang ara Venezuela akabalmit chen ko rin sa tira ada sinada ka rin lahat. Oy si. Mang tanggal mo to warning was ngagi dala ada swal mo ko ora blil ra ay mo partner nga kara atomic lagi mo apartment lagi mo hotel lagi mo tourist awa ka kaul si emro ng shorty tao warning isel mo green light and say gidel green adi mermol mul green le om sin regal green tingila baby retira ngal sa elim pero naptulong naman yun. Tingin mas. Nakanilit niya, almost $2 raklangan na katiyan bulu. Millions of dollars. Millions of dollars. Akmil radical per roll. Just because of Chinese. Ako alita realmente clear ang hiling. Sel lorura. Sel mer soldado was yagi di mora. Tiyan nga malaan. Igi silo ak tiyan me edel mora.
Katokora di mo ko ngir rogo. At yadi tamalitan ng mga rogis. Hindi, to be true, marumot ang tiyang aral tamalin mergit Elmer adrasina lo mga ora a hotel retira at mem. Ya presenta mal mere del kititin mo mere to bilingen basta mot mudi gilang ila dia. Tangel dulid mong modia ka dia rawai. Ingel adre bela dia bol lusra at mel maru mem le interest ngira. At to la business ra blur bela. Adi so kad post it out deleng kung daswen kada dia ka adra amerikan nga artial nga dia investment tringil ko ra musual lobong kedel mo ra Airbnb nga ramkle malu ko daw tourist mal dia the Asian world al multa sing part da Diti na laungil ay sir miruba. Kung das ang ara news elang anyway ang baral to koy the my understanding a present am not create some kind of a committee or commission that compose ng minister justice ma immigration ma elmo review ay el as ngaria a process at the board ngi skumga prove tirik mo sing jam criminal at remove ang claim. I mean at least tamla sen na morngi oy ledal ngarang kamlo koras ligrang ka gidele hunter nga kita tita siya sing ngi lo hotel new ying na mo 10 days ngara hospital el man ngita chos ngileng tiang awaya dim mel linguta abilan ngal adel. Yung sila rule nga ay sin mura adra amerikan. Oo. Titim ta marap kulara label na dangare kamna mo. Namadami. Mang elist sa namorgi, mang hopefully kami rubaka. Good thing you brought it up what I do. Gilel sel commissional mo on yakal biased. Please lakam judge raat based on nationality ngi. Mo mesa merit ngi. Gidahan term lak punak mo se brad. Trigala accuse mak mo se lilengele cheesy gele Cambodia. Cambodia musin game madira kak mitringi dia ko lilat. I never met him. Mang I don't know why langun mergadirngak. Nga ka mal innocent. Mang Elise seguida na morngi seguida le a proposal la president mang le rogul togora bulu wagirel we are entitled to due process regardless of your race, religion, origin ma color of your skin ngi roguy. Abela wada ka swadel mo mangita isa ra world stage at masya ka the prejudice or other sinalo when somebody dida ka ta ungil check ngi out ngi mang I'm happy present na release. At ang disen mo mesra ang government tergit isem na ngi regal mo ko ra. Tiyan may ada ka screen ngi tiyan gito si sure ada ter si government immigration mabla police at siya ka rogil mo finally thumbs up permit. But yan just addition tiyan new improved ang duplication of work. Dia elaul mal makitaro kung gagi del buig le. Andiyan din lang ka. Kel masin mo hotel sirba. Sila kan mam na mga mo di mo siya hunter ako akmal madang lidak san madang liaro. Hindi ka hunter akmal madang liaro. Sa mo kade madrang rakal kirtel belu di mi kerel buig me memru lakal mura paules mol el mo klol adel mo bilar di rasinar tel belu el ang liger tel belu. Imla oto excel ku mesay gelu do bla spend tel belu mura project ni to ko yam na mo was dingan They give up. They'll give up millions of dollars. Mal sol igang nga ka personal madali. Mung imdagli at mal madalal may kang imna mo na blili ra sina may ka bakal sel may mal ka ngem ngora mal masarong ko ngileng hindi ka atal malel le opmong ngari atal malel may kang girin ma to tukliyo to bedi di ko kla atal malel ade ese mal bring to ko check ka adal belaw igilera kwam business ra kwam just imagine of mo igal isya adal belaw mikita kwam tegal de kwam may ka to mo spe ringim ko to daw ada kwam mal ba ada ngo dablu gidar adal belaw mal gidan mo madngel was gida al aqot al butogol natu del murab lulira الكابلونا وإمام كذكة ورور وقوات مايكا برو مول موتر وامريكا المهاواي مدمنا سكودي نسوميها قبل ما تصير بلو بول واشر أدبلا. ماشي. كده المو وسايكام مو بيبتيل تقول موايسي. ده هذا سينا ده ممكن أرى تيجا 1.2 بليون الأدل ngari-ngari dengerin artil. Hindi malap to sa tira mga adara urura MCC الأد. Ngayon MCC blue blue الأد. Nga kamalya ka kwa mga artigel sinan lamay
Ito na tira mo ra korte convicted. Exactly. I understand. Adu process. Now, Marek, di trigal or di tanga ba ala ba FIB til ngartian. Oo. Adim la kada tira do process se bla outer til se dia kalungil to koy. Mantar sulto ko. At least hopefully tigil ba nila presenta mo reor. Kudos per tir tiga nga adira contributor ikan mergid. Humanitarian wise, Exactly. we should be ara kita katolikal belum. Ali tayo belum. Ako taklong lungo rin kita na ka record. Idil o dibel record. Dios gusto ko ma'am. Gusto ko lang oy alo. Dia ka dungir araan. Kita live at two different worlds. Dia ka lungil to ko say. El asel bay gire la ka balment el brur niya ko mesra news. Tigil aras tel el tiging. Tigil ul to da do rob ko ora bla ra UN. Amla to da audit report. To as it non compliance. Sebel ko la singire del buto mo motitri. Sil su mga menta nga rising wam. Please pop check ngi ko mula ba duda wal mamrura. Kom gila wa dudir adro manget el mom ko ora bla ra New York. Masuman non compliance sebel ko la sin diak lo tiraklan la. Sel tial nga news. Why say? Bulgo sin diak salo tiraklan la. Kom kititi agi bu mal bitigar mam ro mi. Yo meral wasyo kom tiraklan la lo ko mora ba buluran la. Mang di merise nga ka malop ter ko multede. Ngari avira tol gimdul ko ra. Di ki omra iga interest other way law ro ko. Dia di interest ko multede. Di omra siya la ka boda katmok the transparent el tabing ilawa to mergit. Imblol ngari adan ruweb tradrula. Aulaw markuk tikildol yun ko morba. Kung sulang, kung sulang terong, siya ako sa akrilal sandem, silmel sandem, mega.